Wozani bogogo nabomkhulu lana kusesigodlweni kade lomthakathi kucembele sicalaba sasenda lo mlando lahamba indoda yayiBotswana athi igubhu letodonsa sekucalile-ke liyadonsa bogogo nabomkhulu. Nganitshengisa nje ukuthi bayabonga abantu ama-chat akhona athini sekucalile lana ngiwunyuthile lo msindo wabo ngoba ngihlonipha abantu angikona abangamashothanga bebabala nje la ekhaya inkulungwane lokho ukuthi noma ngabe nawe ukuphi la kaNgwane nangabe nje ukhona lonako ukuthi mkhulu ngifuna uRed angisida ngidonsele ama-customer nginebhizinisi noma ngisebenza ngesango noma nginamakhwandamu noma nginemaloli but angisaboni ukuthi ngendani noma ngiyasebenza noma-ke angisebenzi mkhulu ngicela ungendele indlu ukuthi angishayela kulo 76 18 30 35 noma 7992 0698 kodwa nangabe ungaphandle kwaleli liveleli nawushaya uthi +268 76 18 30 35 saseke sesiyahlola noma nje ukuphi ungangishayela nyalo ufune ukuhlola athi mkhulu ngicela ungihlolele ukuthi impilo yami ihamba njani kwendekani ngivalwa ngibani noma ngiloya ngibani bese ngiyakwazi ukuthi ngikuhlolele ngidele umthakathi ukuthi kunje kufuna senteni sikhande ini sitabe sesiyakukhandela-ke lo msebenzi khehla into entendeka siyakhulekela bogogo nabomkhulu solo ngontsho lo msebenzi lona ngicanga inivedele bogogo ngiveda ngoba sebashidwa labantu ukuthi bayabonga batibone le tinto tendeka. Thokozani bogogo nabomkhulu siyathokoza.